Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ta kin hun to kit SIT jong Meghalaya Police kalawan ra Shillong ye ki laingut ki bla shakem. Ha kamu kot tuma penyap yo Raja Raghuvanshi. Kini gilong usilome James nong di Jaka ubalbil akhir bar balu unong am bad uloken drasing tomar utrai flat. Usilome James lakem hadian belalap ba udan benta haga jeng penjat ikisaki satar layo kurup na ka pistol ar magazine ar point like ar ammunition but sampo haja tingka nakakali jong ubalu unong ab haga flat jeng sonam ha indoor lakem na Ashok Nagar utomar utrai flat lakem na Gwalia hadian ba ulap headshot utarak sata kajing tokit kapin I bah kasonam ba uraj Kushwaha Ide ki rangba pada jong kejingyam. Na penyap yo Raja Hasora haga aklai trik jimbang, balalap ia kamet yap haga artrik kejili. SIT kadang pentrekam bandung Shibun kisaki satar.